کسی پریاتو زارا گندگانیت کسی پریاتو زارا گندگانیت پدا ہمپا کرارا گندگانیت نگوٹی وارتگی نیکے تربوزیت نگوٹی وارتگی نیکے تربوزیت عجب گپند کے سارا گندگانیت چکرنا مچیاں منزل جنانند بلے پیادگ ہم سوارا گندگانیت چپے میں گونگو دامیں سرزمینے کسی ترکو تھوارا گندگانیت کسی ساتھی وتی گرما بکنت سارت کسی ساتھی وتی گرما بکنت سارت اساہگ ملگزارا گندگانیت چپے میں سیاہ شپے اتکگ اے ساہر چپے میں سیاہ شپے اتکگ اے ساہر وتی جند ہم وطارا گندگانیت دروتو گلین درہبات شرف مندہ اے ریڈیو تربت توارم میڈیم ویب 981 کلو ہارٹز سرا منگوان کی موجاں پشم پجگائند او ای توار کے شمی گوشن کپگائیں تی توار انت شمی دوست شمی دوزوا عربی بلوچ بزدان کے رحیم بخش بلوچ و مراگش کے شنگو تالان بوگائیں کلکشان مراگش پروڈیوسر واجہ عبدالحمید شاکر و تکنیکی کمکار میں وشباہتیہ چی امرداری کنگائیں واجہ جاوید صالح و ڈیوٹی افیسر واجہ مراد جان دیدک صاحب ایساتو دمانہ گوما امرداری کنگائیں ایچ پی ٹی سرا بالا چو زبیر نشتگائیں ای شنکاریہ پشم شنگو تالان کنگا آہانیم گندلے جوہلان کیا منتا گریں آہانی یک کھیرتے یک مزنے کہ پشما ای شنکاریہ شنگو تالان کنم کسی ترکو توارا گندگانیت برال مراد ساہر واجہ شاعری مراد ساہر یک مزن نام شاعری کیا یہ شاعری تو کا ما سیاسی سماجی چاگردی یا کجام تکو پہنا دا آئی شاعری گا کسی بھی سمجھی بزا گندگا کہتے یہ دا گلہ ہی کنگائیں واتی چاگردہ چی خاص کر بلوچ چاگردہ چی و اما توار کستنگ گلگا کنگائیں کہ یارا پیادہ گندگا نئے تھے یا اما ساہگا پٹی لوٹی کہ عمل گزارے تو کا بی بی کہ ادا یک اما انارے مردمی دمبردے مردمی یا کہ تنیگی مردمی کہ یارا ساہگی ضرورت منندی وتی ساہگا سارت بکم مراد دیگا چیزا یا کہ گشت کنیں کہ وتی جندے حقس اوشی مارا گندگا نئے تھے ای چپے میں سیاہ شپے ای سیاہیں شپ کی اتکا اوشی منی سمجھا نئے کہ وتی جند ہم وطارا گندگا نئے وطا پچ جانے آ رہے بہرحال ای کیستے مراد سائر شاعری روچ مروچی یکشنبے روچ سال 2023 مروچی 19 رمز فروریه کند و بچکند کندگ و کندگن بچکندگی کند و بچکند مروچی میں بون حبر ہے کند و بچکند سر شما بازیں گب جت کت کنے گا شما بیجنے کند و بچکند ای زندگی یہ سفر ہے تو کا ای وشی ای غم ای پریشانی ای ناراضی یکی گما وشبوگ وشی اخلاق پیشاگ یکی دومی گما آگا تو میڑے ہو جنگ کنے ہو تو چاگر دے تو کا ایڈجسٹ نہ بے ای چیزن تو ارچی کنے نہ کنے ای شنچی باوجود ترہ یک نہ ایک روچی ای دنیا یلدیگی روگی بہرحال کلکشان کے مراگشہ گو شما ماسمہ ساڑی ہیں شما ای مراگشہ سرے پگا ایچو نہ کنے کندے و بچ کندے بس یہ یقین کلا کا سجیں پریشانی غم اندو بیماری شم بیال کنے مارا شما میسج بکنے 0300700835 سر بزن کے 030078058 0300700835 03013750611 بزن کے 03017505611 کندو بچکند کندو بچکند باوتا شما باز گوشت کنے گا بوشے او اگر شما نگوشے بس کند و بچکند گئی بیجا ہمیں گوڑا لنٹانی سرا صوت عارف بلوچ توار جی منی دوستو مہتر و جوانن
گیدی شعریشن دل گوش بکن واجہ غلام حسین شوہاز زندگی انگا قوم دلانی منی دوستو میں تیرو جوانے بمبرو بمپورے حیاتانے او ساہ کہ من دروہیں اندانگول تو ربطا ہیچ نجت بھی پوہیں دلاغواتے کہ من دروہیں اندام گولتو ربطا ہیچ نجت بے کو ہیں دلا گواتے نے منا مانت کنجنے کندے نے کہ فلپینو چینو ہلمندے نہ ڈاچیاں تراسیو نہ لیڑہاں دریپگ نہ عزتی گوائی نہ عطا شادے کہ کی لگیں بولانا بنازیندی نالمنی ہروا و شالمنی پیرو آجزیں ماتیں تلوسا من پا بلو مچاتا گیش منا تم پہ ترانگاں پروشتا یا خوشتا اشت بازو اشیں پھر بندے واجہ غلام حسین شوہاز امید کرنا کہ شمارا دوست بو کندو بچکند مروچی میں بن خبریں چاریں کہ شما چھ مارا میسیج کتا یک کسانے سکینے کہ وحد وقت یک وڑا اجبا نوشتی یک اصابہ وحدہ اجبا مچار یک مثالی بزور ہمیں مرگیں بالی مرگی بھی یک کسانے مرگی یہ عمرہ مور استیں کسانے آئی شکاریں وارتے وحدے کہ میری آئی ڈونٹ کپی مور رو امائی ہوا یہ وحدے صاحب ہمیشہ مرچی کے باندھا رو مرچی تو کجام جاورانی تو کا ہے باندھا کجام جاورانی تو کا بے وحد کستے کسی گھوما وفاداری نہ کہاں وحد سکیں بے وفاہیں چیزیں یہ وحدے تو کا وطی نزدیکی مردمہ وطی ہمگرنچی مردمہ ناراض مکہ یہ دروچی دنیا ہے وہ کندو بچکندہ ارحالا وطی لنٹانی سرا بیار مروچی میں بون حبر کندو بچکندے مارا میسیج روان تھا سلام آر بی برو من ایم بی چونے جوڑے وشے تو سلام پا درسنگ گوشدارو کا یک لوٹے منی تو اے دل پروشتا تو ای دل پروشتا کو بے وفائی کتا انگا کندے کے من مسکرائی کتا گئی سوت ہستے منی کلا یہ اللہ بشک تم پیے توار اشیا مراکش باہر جوڑ کنے توار نزانا کئی گئی یہ اللہ بشک تم پیے توار کئی چارے کہ کئی توارے اے برمش کئی گئے کئی توارے بلشی بزور آئی کے نوشتہ کتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ من اورا اینڈ ایس گلچا جمک کا سر تو چون ہے پروگرام باز وشیں سلام برسی انیلا گل شاکرہ داد سنگین بلوچ بانی بلوچ انور بلوچ امان داد آدم بلوچ جی گل عرفان ناز سانگ پلیکن عظیم بلوچ سلامت بات عربی بلوچ عظیم بلوچ ہم مراکش باہر جوڑ بیش میں باز منت وار گوں دلے جہلان کیا شما میں مراکش باہر جوڑ بونے امید آبا ہمارا میسیج روان داتا سلام من نائلہ دشتی چا دشتا ترہ یاد کنگایا تئی مراگش باز وش من دعائن تو وش و سلامت باتے اللہ پاک شمارا ہم وش و سلامت بکن منی سلامت سر کا نثار میجر انور بلوچ آصف مراد مہر جان مہر مہمجان ساکم انسان آرہ چونہ ہر حال ہے تو کا ساکم بوگ لوٹی اچھا رحیم امراض شوکت حسن مہروان بلوچ عبداللہ واحد ثابدہ برکت حابدہ ہوتابادی مریم شاہ مہر جان مہر گورکوپی بانڑی دشتی منی لوٹ فراز شاہ ندرپا شاری تربتی و پروین و جان نامہ بانڑی یا سلام داتا بانڑی اوستانی سبائے تو بانڑی مارا یاد کائے تو دیمتر ہے میسیج آنی نمگر روی مارا میسیج بکنے 0377008358 اس طرح بزن کہ 0 میں نمبر ہے دی میں سوت ماروے تو ای دل پروشتگو بے وفائی کتا ہنگا کندے کے من مسکرائی کتا خیر بکند بچکند
دل پرو اکبر پدا و اشت کن عربی بلوچ شمار مراگش کل کشان تو کا دل یک انچی چیزی کہ اگا صاحب بھی پلگار بھی تو کا اللہ پاک گندگا کے ہمیں واسطہ دل پروش کے کوشش تا مکنے چیا کے دل یک پل لے دل وعدے کی پرشت دل چو کانچے وڑا پرشی پدا یہ جوڑے نا سک باز اگر صافین دلی بھی سک باز گران ہے اور پدا اگر بجوڑی نہیں عادل نہ بھی کندگ و بیچکندگ مروچی میں مراگشے باہر جوڑ دیکھ کے میسج کرتا تو اشت بجا چیا نیت کرگے مراگشا تو زی چیا نیت کرگے تو زی چیا نیت کرگے اچھا اسی تو من حامنہ چا پلین جمک کا سر تو چون ہے سلام برسی عظمت بلوچ سلامت باتیں شما ہم سلامت باتیں شما باز منتوار گندلے جوہلان کیا دیمتر ہمارا میسج کتا کند و بچکند دو جتائیں تاہرنت یکی امی کے مسکرائی گپاں کندگ کیت چم ہما کے ادا کہ کندگ چمائے کے کندگ لنٹانی سرا بچکندگی تالان بیت کندگا چی چونا یہ ما کندگے گپا بجنا شما شاکر بانوک تی میسج اتکا گئی ما مراکش باہر جوڑ کو کتو کو کہ کندگے دو تارا کندو بچکندے بابتا گا پتران کو چونا یا نفسیات یا سائیکالوجسٹ کشا زندگی تو کا انچ کی ماوتی بیسیکلی ورزش کنا واکنگ کنا وہت کشا کہ میں جسمانی صحت کے استشار بھی ہمیں وڑا لافنگ ٹرافی استے لافنگ ٹرافی ہمیشہ روشا کہ تو ایک ٹیم بھی بیکش یو کا آدھیں کے دیما یا مردوں اس کا بیکند اس یہ مراد اشیں کہ تیما اسٹریس استا ذہنے دور کا اور چونائی ہے تو اگر گندے کہ تئی چاگڑے تو کہ ایک مردمی سک کندی گپ گپ پہ سرا کندی تو بیزان کیا توکا چی پرشتا کہ مردم عمر کندی عمر بیچ کندی چھونائی آگا ترہ پریشانی چیزی بھی تو آئیا لنٹانی سرا بیچ کندگی کارے چیر بھی بلے پدا ہم تئی نزدیکی مردم ترہ زانا کہ تو کجا مڑا ہے بلے چھونائی کندگے لاپنگ تراپی یا آستے یہ چھونائی کندی اگر نہ وہ چھونائی مردمانی گما کیستے مردم انچنگ اپی واحدی بکشی مسکرائی بکا گمنچی بھی آلوی بھی کندگا چی انسان ہونم بڑی جہندم پرش بھی مائنڈم پرش بھی لاپنگ ترافی بھی استیں کہ مردم منندم بائدن دا منٹا 5 منٹا بیکن چھونائی ہے اگر مائی چیزیں بیچاریں کندو بچکندگے مروچی بون حبر ایرکنگے مول مراد یک سکینے روین پدا شمی میسج سک بازا بلے سوت ہمیں مراکش باہر جوڑ بے منچیا کے شمی پرمائش پدا پرمائش کے سرجم کندگی یا بچکندگی لنٹانی سر علمہ کے بچکند عظیم بلوچ توار مراکش باہر جوڑ گئے ہیں پتہی پرمائشی جی شاہد شکل گوشداروں کو ایک بار پدا ہوا اشت کان شمارا عربی بلوچ مراگش کل کشان ہے تو کچا ریڈیو تربتے اسٹوڈیو چی رمیش میں میسجانی نیمگا گواتی کلو ڈیو بار یت کا شماراکش باہر جوڑ کنے ملشی بزرائی کی مارا دیم بازارا یاد کتا السلام علیکم عربی چھونت منتی کستر احسان چا جمک کا ماشاءاللہ دیوان سکباز وشنت سلام پا درستین گوشدارو کنا صوتی پیر کا شاہجان داودی سلامت باتیں درستین گوشدارو کنا تی سلام سربتا شاہجان داودی کوہنے صوتی مروچی جاویدہ لائن اپ کو تا مراکش باہر جوڑ بھی ترہ اللہ پاک وش بکن سلامت بکن اللہ پاک وشیانی منگیرہ شمارا ارواحدہ بکن جنید نور شہی تم پاچے تو ہمارا یاد کرتا جنید نور جان تی باز منتوار لالا جان من دیوانہ دلگوشم تو دلگوش تی مہر سلامت با من درد نرنجین جنید جان اللہ پاک ترہ وش بکن سلامت بکن کہ تو میں گم ہمراداری کو کند و بچکند ہمیں اڑا تی لنٹانی سرا دائم و قائم ببا کند بچکند اچھا نازیہ فیصل چا ہو تابادا
نازیہ فیصل اوتاباد جی سلام مہروان امرات عربی بلوچوں نے مراگش باز وشنت منی لوٹ نور خان توارا بچکند سال بی بی بچکند سال بی بی نور خان بیزنجو توار مراگش باہر جوڑ بھی دیما ہمارا میسج روان داتا سلام سر بچکند مہر نشانی بالکل تو کائے دیگه کسی هر چیزی داد کت نکنه بچکندی وطی لونتانی سرائیر که مهر نشانی چا دلو بچکندا چی کہے تو لونٹان چی تالان بیت یہ ظالم زمانہ میں بچکندگے خلاف انت سلامت باتیں سنا گل تربتا چی مارا یاد کرتا کندو بچکندے باوتا تو گپ کو کندو بچکند مروچی اگر شما اچنا کنے کندگی بجنے و بچکندگی بجنے شما روچ سرجمیا و اشیاء گم گوزی دیمتا میسج مارا روان داتا سلام من گراناز بلوچ چا پلیم کلان چا ترا گوشدارا گئے پروگرام چو گورے اچھا پروگرام وشم سلام سجین گوشدارو کا نا منی لوٹ خیر جان توار مکش کندیل وٹا من تانا با سلامت بات کندیل چراغ سچیت وٹ نام چراغ وشنامنت اپدا کا چراغ میں میری شاعر گشتہ چراغ مرگا گواتے دست مانے رویں صوت شاہجان داؤدی توارا پدا خیر جان باکری نور خان بیزنجو مراگش باہر جوڑ با میں ودارا بے مراگش کل کشان رکشانے لمبا تو بیاگوں چلمبا رکھ منی لیلی منی جانی لیلی منی جی گران قدرنگ گوشدارو کا یک بری پدا کلکشان مراگش گوش میں ہمراہی دیما روان ہے ہمارا میسج روان داتا ایس ایچ دشتی تو مراگش دوست داشتا تی باز منتوار گن دلی جہلان کیا تو گوشی ہمائیں کہ مراگش گوشدارا گاؤں کندگ و بچکندگ دوئی منی لنٹانی سرا لپا کمی وڑا کندو بچکندش میں لنٹانی سرا ایر بیکم من اخلاق داد چا پلین جمع کا سلام بیرسی الہی داد دورا آدم الہی سلامت باتیں درہ آدم او الہی تو سلامت شرمنی مہرانی بدل داد دنیا ترہ صدرندہ سلام سوانگی پہ لے کر نور خان بیزنجو ایک کے ساریہ مر لائن اپ کتا امیشی گوش بیدار او مروشی کندو بچکندے بیجن سر بلے وحدے مردمہ گشتہ کمبریں کاریگرہ ہیر ملوٹو اچھا ایک دیکھا ایک مثال ہے کہ آوا دیکھا میم گیا یہ تو ضرورت کت کنے کندگ اشن کے خوش اسلوبیہ گو مردمانی گو مکندگ خوش اخلاقیہ پیشہ حق خوش اخلاقیہ گو بچکندے جنگ دیکھا سنسیا رو دیکھا یک سنسیا ایک باطلے پار مابند پا کمبریں گو کا پچی ہیں اما لوگ واجہ مثال لوگ بانوں کے مثال لاتے ہیں کہ کندو کی بھی گوڑا یہ پار مابند بلے انگتا دیگا چیزی آئی اگر مگا بکنے سجیں ایک کلا کی روتے ہیں یا یک دیگا بطلی اچھا منی سوتے لازم پھرکاں رفیق نامہ امی سوتا کہ تئی راجہ منا سانگا نظرتا اچھا روان داتا میسج من مہرجان ملک جان پلیں سریک لگا السلام علیکم پلیں برات تو جوڑے وش مدام شاد باتیں ما نشتگا تی دیوانا شوکین دل گوشش میں باز میں نتوار گن دل جوہرلان کیا سرکن سلام کلنگ گوشدارو کن سوتی پرکن خیر جان باکری تو چارے منا ما چاران تو چارے منا نیم چمی من چارے ترا نیم چمی اللہ خیر جان باکری مراکش باہر جوڑ کرنے ملے پیسرے میں
چیزیں دیگا کستیں فرمائش استا ہمیں خیر جانے توارا ما سرجمی کنا منی کھلا یقین وشیں شوار دوست بھی من نوید جان دشتی السلام علیکم چونے تو منی مہروانے استاد رحیم بخش مراگش ہوتی موٹرواتے ہیں تی لائکی ہوتی براس سلام برسی انور بلوچ منی یک صوتی سلیم بلوچ عشق ہر کسے کھن تھے آل ہمیں وڑا بھی بیتے نادر پا انور بلوچ بانک جی گل بلشی بزرائی کے دیم تیرے میسج ہمارا روان داتا میسج پیش ما روے صوت یہ کہ شمی پرماشی سرجنبی نور خان بی زنجوے توار بیت گو مراگش کھلکشانا ہوار رکا ملاری بچکند سال بی بی رکا ملاری لال جی گولنگ گوشدار کا پدا گو شما ساڑی و جاڑی انتار بھی بلوچ روئیں شما میسجانی نمگا گواتی کلوہانی نمگا کہ شما مارا واتی مہرانی درشانی کوتا گواتی میسج من عمرانہ گلچا توربت شونے تو عربی بلوچ سلام بدے رحیم امراض بانی بلوچ رشیدہ ہوتا آبادی صوت پلیکم آواز نور خان بھی زنجو صوت شنگو تالان بو امید کنن کی طرح دوست بو بانو کشی چی ابے دیمتر ہمارا میسج کو تا رخسار بلوچ نوشتہ کو تا پر مہر سلام پر لیم برات عربی بلوچ تی پر مہرین سلام میں سارو چمم بانو کے انگوار رخسار بلوچ تو نبشتہ کتا مدام شاد و گل باتے امین شما ہم ہمیں وڑ باتے دیوان سک باز وشم سلام سر کا درست گوشدارو کانا سلامت باتے شما ہم سلامت باتے لولی برو تو نوشتہ کتا لولی سسٹر تی باز منتوار گندل جوہلان کیا السلام علیکم من ایچ کے بلوچ مہروان امرات عربی چھونے تو شاد باتے تو دیوان دوست داشتا تی باز منتوار سلام پا گوشدارو کن لوٹی شاہجان داودی مراکش باہر جوڑ بو کدی بھی وفائی محکمہ دے میں مراکش انشاءاللہ شمی پرمائشہ سرجم کنے چیا کے مرچی مراکش باہر جوڑ بو شاہجان داودی دیدگے شل مدے میں دلا تل مدے دیدگے شل مدے میں دلا تل مدے من تی پاداں کپاں بس منا یل مدے آس دات منا ندات مناوا ردگ دروگا کس مقام بس شمی باز میں نتوار بانک ماجدہ مہر تی شاہری چو سر و چیر تی میں نتوار کی تمہارا اکشے باہر جوڑ بوتے بل پدا ہم ما وانے کوشش کو تاکہ کندگ و بیچ کندگ تی لونٹانی سر بے نازن بلوچ گوارکو پانا بشتر کتا السلام علیکم برات عربی بلوچ چھونے تو مدام شاد باتے مراگش باز وشیں سلام پا سجیں گوشدارو کنا سلامت باتے مانکش میں باز میں نتوار کن دل جوہلان کیا نیمتر السلام علیکم پر امرات بچکن دائمہ تی لونٹانی سرا تالان بات پرمنا کلکشان باز ڈولدار انت است باتے شوک امرات شما ہم است باتے تی زن تی وش بات شما ہم وش باتے نام نوشتہ نئے شما مہرانا صد سلام دیمترہ میسج کتا ماہو دشتی شاہو انت کے ماہو انت نوشتہ کتا السلام علیکم عربی بلوچ دیوان باز لاجوابن بچکند مدام دلا تاہیر بخشیت بچکندگ مدام گو گمو رنجن دور کنتے مردمانا وشنود کنت سلام پا انور بلوچ یہ رونکی السلام سر بتن دیمتر میسج روانہ تھا شاری بلوچ تربتی السلام علیکم عربی صاحب وشیانی منگیرہ باتیں کندینگ گرانے گریوائنگ وشنت کندگو بچکندگ وشنت کندگن تی چو وڈنت عربی سلامت باتیں شما ہم سلامت باتیں شما باز منتوار گندل جوہلان کیا صدف نور تمہارا دلگوش چا دشتے سرو مگیں پھولکاں ما چکانو دلا دارا اچھا سلام کندگ و بچ کندگ ہر ساتھ بود نکنت ای دورا کندگ نبیت ڈیپریشن گیش بود تک میں گپ پون خبر ہمیشہ کہ ڈیپریشن اچھی کندگا گو مسکرا یا گو پزورے
بچکن دیا گواز این دنیا ارچوڑے روت. خدارم کریم نوشته کده وشکوشیم پروم اچی. السلام علیکم عربی تو وش جوڑے مراگش کل کشان تو کا آہگا منتر وشت کر گشا مرچی منو منی چک سہار جان سفر حضرت کا گاڑی سرا گاڑی تھوکا تی شادیں توارا گوشدار گا چمنی نیمگا کل امرات و گوار آنا گوشدارو کا نا سلام برسی. خدارم کریم تی باز منتوار کی تو امی مراگش باہر زو اللہ پاک شمارا وش بکا سلامت بکا درا باتے درنگ باتے ڈڈ باتے سلامت باتے. گلنگ گوشدارو کا مروچی میں بون خبر یا کہ یہ گپ پہ ایک بہانہ ہی شما کہ شما گپ پہ بجنے یا بری بکنے حال ہی بکنے گیشتر شما میں سے جہاں ہم مراک سے باہر جوڑ کرنے کی جو کوشش کرنا کندگو بچکندگ دنیا تو کا با دو انچی چیزاں کے ای ہر حال اتر زورگ لوٹا چون آیا ماں چونکہ سائیکالوجی ایک مثال دا کہ لاپنگ ترافی کندگے ایک ایکسرسائز ہی استے آئیا اگر مردمی 5-20 منٹ آئی یوکا میں نندی ویکنگو مردم ہم بکنتے آئیے ڈپریشن یا اسٹریس استے ذہنی آپ حدیہ تک کم بود کت کم منی مقصد یک کھولو ہے یک پیغام یک سکینے دے گیا وطی کیا رکشے مردمانی حیل داریا بکنے خاص کر اما مردمانی کیا نی زند شمیں گو ما ہم گرنچا مردمانا صرف اما آج استا بکن کیا گو انتو ہم گرنچ مردمانا آج استا مکن کے اللہ پاک آہانا آج استا کا مثال پدرور بزرگ کہ تو مرچی عبادت کوتا یا نہ کوتا تو مرچی کے استے ای جستے بکن کہ تو مرچی ورگ وارتا یا نہ وارتا ترچی ضرورت ہے ای چیزاں وطی ذمہ داریاں سرجم بکن اللہ و انسان معاملانگو اللہ و انسان یلبدے زندگ میں سفر انت گو اے سوتا اللہ ہے باہوٹے.